و آخر تماشاوانه هجا در سامه ایرو سر دما پیش روژه ایجار دما ته همیشه نیاد پیش روژه یا دودایه با آلمانی لراد ویژن Futur 2. Es beschreibt Handlungen, die vor einer anderen zukünftigen Handlung abgeschlossen sein werden. Izdiki demate yaduda ev serhatiyan shrovedge kijan pesharojeda beri serhatiyeka dne ve ben seri. Yani ve hataben seri. Bengalizi lerdvision future 2. It describes actions completed before another future action. For example, mesela I will have done. Mesela me iro ya peşin vor zamanime am lerdvision mane gerbe. Albani ich werde gemacht haben. Dei gerbe du wirst gemacht haben. Wie, weye, wie, weye, gerbe. Wird gemacht haben. Sie es wird gemacht haben. Mei gerbe. Wir werden gemacht haben. Weye gerbe. Ihr werdet gemacht haben. Wane jan wane gerbe. Sie werden gemacht haben. Beter wie jan weye gerbe. Dat nachabati van hatte gakim le auji hene. Ev dema çate çekirin. Bali karya personal pronomine me brangisor. U bali karya harfa yani ye avna harfin signalen sava dema pesha roje. U avna tame be personal pronomine me va gredaine. Başı koka dema çuy ya verba gırın. Emejin kır. Ortadajı harfa pra. İcar vicari ö. U xlazejı b. Avajı verba bune. Temaşevanem neheja. Ez asa rojaki hurane. Servan verbime xevaden. U çawa avna hatna çekirin. Mesela f5 koyte ya f pra ya f kır. Usaji verbin başka. Forma mai negativ bewijuraye. Mane ne kerbe. Ich werde nicht gemacht haben. Jan dei ne kerbe. Du wirst nicht gemacht haben. Wie ne kerbe. Wird nicht gemacht haben. Mei ne kerbe. Wir werden nicht gemacht haben. Wei ne kerbe. Ihr werdet nicht gemacht haben. Wane ne kerbe. Sie werden nicht gemacht haben. Forma mai negativ. Gelek hesaya. Am tane peşkiraxay ne serzidedikin servebaxa. Usa forma ma deve negativ. Yan mesela gideneji. Mene ne xarbe. Ich werde nicht gegessen haben. Dei ne xarbe. Du wirst nicht gegessen haben. Wie ne xarbe. Wird nicht gegessen haben. Mei ne xarbe. Wir werden nicht gegessen haben. Wei ne xarbe. Ihr werdet nicht gegessen haben. Yan wane ne xarbe. Sie werden nicht gegessen haben. Balmani sadvişin. Ava çayte çekirin. Balkarya verba mei negatif. Peşkira mei ne. Plus ortada. Verba koka verba mei ya xarın ya demaçuyi. Harfa mei pra. U آخریجی پاشگرا می ب
Kîjan ji verba bûn hatiye. Erê temaşevanê min ê hêja. Esa jî ça min dersên derbasbûyî da gotibû. Em timê bi alîkariya verba kirin plus gotinekî em verbekî teze çê dikin. Vî carî em dibêjin minê heşyar nekiribe. Ich werde nicht erweckt haben. Bi Almanî sa dibêjin. Yan te yê heşyar nekiribe. Du wirst nicht erweckt haben. Yan wî yê heşyar nekiribe. Wird nicht erweckt haben. Yan me yê heşyar nekiribe. Wir werden nicht erweckt haben. We yê heşyar nekiribe. Ihr werdet nicht erweckt haben. Axirê jî wan ê heşyar nekiribe. Sie werden nicht erweckt haben. Erê temaşevanê min ê hêja. Meselekî dinê jî min ê gotibe. Ich werde gesagt haben. Te yê gotibe. Du wirst gesagt haben. Wî yê gotibe. Wird gesagt haben. Me yê gotibe. Wir werden gesagt haben. We yê gotibe. Ihr werdet gesagt haben. Wan ê gotibe. Sie werden gesagt haben. Ev dema hatiye çêkirin. Ev verba me got. Eva koka verba gotine ya dema çûyiye. Ortê da herfa me pira û axiriyê jî başkira me b. Kîjan ji verba bûn hatiye. Ev herfa me pira em bijin e. Aliyê morfologiyê de em bijin aliyê bilêvkirinê yanî aliyê xeberdanê de fonksiyoneka muhim dilîze. Çimkî tu nikarî bêjî minê gotibe. Tu gerek bêjî minê gotibe. Erê temaşevanê hêja. Esa jî vira meselekî dinê minê bîstibe. Ich werde gehört haben. Te yê bîstibe. Du wirst gehört haben. Wî yê bihîstibe. Wird gehört haben. Yan me yê bihîstibe. Wir werden gehört haben. We yê bihîstibe. Ihr werdet gehört haben. û wan ê bihîstibe. Sie werden gehört haben. Eva çatiye çêkirin. Ev verba me bihîst. Eva koka dema çûyiye ya verba bihîstin. û esa jî fonksiyona vî em bijin çawa ev hatiye çêkirin. Aynî mîna verbên başka hatine çêkirin. Em bijin dûs mînanî wana. Edî meselekî dinê jî werin em ser vî xeber din. Minê qebûl kiribe. Yan te yê qebûl kiribe. Wî yê qebûl kiribe. Me yê qebûl kiribe. We yê qebûl kiribe. Wan ê qebûl kiribe. Erê temaşevanê hêja. Ça min got gotineke teze bi alîkariya verba kirin. Em verbeke teze gotineke teze çê dikin û meyneke teze dine wana. Esa jî bi vî rengî em dikarin bêjin minê xilas nekiribe. Em bijin forma negatif çi em dikarin bibînin. Yan te yê xilas nekiribe. Wî yê xilas nekiribe. Me yê xilas nekiribe. We yê xilas nekiribe. Wan ê xilas nekiribe. Her wekî din. Dikarin rehat van mesela bixwînin temaşevanê hêja. Herge pirsê we çê dibin kerem kin binivîsin. Çiqas ez dikarim ez ê cawab pirsê we bidim. Axirê jî ez dixwazim tiştekî wernîşan kim. Em dibêjin minê qebûl kiribe û minê qebûl kiribe. Hûn ça dikarin bibînin wekî ev na dûrî hevnivîsîne û ev na nêzîkî ev hatine nivîsandin.
اساجی مسئله باشخه چابرات خانه گوری زانه بونامن من خلاص نکربه مسئله با آلمانی تی حساف ایش werde nicht fertig gemacht haben. و من اخلاص کرده وقتی هم اوا به هورادن wissen با آلمانی تی حساف ich werde nicht beendet haben. چاوندکارم ببینیم و که معنی وانا جهف جدایه همجه نیه که لمارجی مریدگاره هر جوراجی بنویسه لیدیسه به کنتکسی و گریدایه و دی اواجی اون چاد خازن و گرک خواه هل بجیرن هون وانا به هورادن ویسن یان جهف دور زور از مثال بیسنوه یکاوه ببینین خیر و خواهید تجار از بیر نکم زمان دایک آخوا از بلند بکم ناف دنگم از نخوا آخو بگی خوا